Indigenous Tribes Protection of Karbi Anglong mate chi hekpen ITPKA asong along klembang phuatum amai phu lapen chunbang along arduje pin pen tangka kirung pona pot bangne thomatuma phan arpu pen kangthan pon ASTC asong pen longlia lam kia pot memorandum alo ke pajirda Citia ciklod ni pli arni di fu birla dungalong kula da hemalong Indigenous Tribes Protection of Karbi Anglong mate chi hekpen ITPKA asong atum pherangke amai ke pha bangso pherangke amai ke pha pon nangko ka theke ITPKA asong along claim rapet atum mate mai phula pen chun bangalong hukuma be pin pensi tangka kirung pualam President Secretary atum ardulong si ke claim pon vek atum aphan arpupen ingthan pon petlo Labang so kang than pon peda long amen kiklang ateng pulote Longsing Kramsa Vice President lapen Sari Hansi Organizing Secretary lapen Longsing Be Advisor pusi pherangke thengno along chethan pon lo Lasi non pen ke mai phu lapen chun bang atum along hukuma be pin pen ke kirung pon pedet jia phansi pachini pon bangso pherangke mai along ke than pon atum amen lake Andrew Timung alang like ITPKA along mai phu pusi chethan pon Lapen Sar Sing Rong Phar alang like chun bang lo pusi chethan pon Lasi ITPKA along ke bang ke thoma tuma phan ke deng pon thek thelo pusi pherang ke tuma long pen chirai pon det lo angko jong si aron repen klem pon thu det le pute so dak pen insai pon ji puta chethan pon News Report 365 News India क्या माय के फरन कौन दे Transi media protect man solo itu marketing yang marketing yang itu solo ini itu ITPKA Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong Central Committee President Dili Andrew Timung ko Secretary Sarsin Rongkar lakin ke Finance Division Kramsa lakin ke Finance di sana ini itu media ke thana ko palam thile la no ni itu malong claim rapet itu ma vice president lapen ke organizing secretary lapen ke advisor lang tu bang ke thong claim ke nam itu se ajak se ni press meeting ni ko lang tu ma men ke la pelo vice president bang ke sa Longsing Kramsa lapen organizing secretary sare Hansi, lapan advisor, Longsing Be. Lasi, alam tu keklaim cok saya manggil lah, itu apan biarkan apa dia tu, alam tu itu authority yang lebih pen alam tu apan berbreak sampai condition sampai cakap tambah, terus itu apan komplain manggil. Lasi, kalau kau Karbi Anglong orang dewan kecil rumah sami itu pension dulu, itu negara non academic itu central committee itu no, lasi itu authority pen. Kali kulote alam itu bangi kom apa ke accept sedang thapus ini lagi tu. Nang libang itu pihak pulau bangsa organisasi kan? Ini dengan presiden tu. Oh. Nasi kado kau apa nama apa? Mesti kita kan. Ini tentu ni ada kesulitan di dalam tentang karya kami dan itulah ada koleksion harum ada dia kita berdiri menjadi pokok makan dia ada long terus kami hal ada ini termasuk hasil lagi ada dalam tembang ini dia loh itu basta la non nuli long nang temon bom abang tu atum Longsing Kramsa dan saya Hanse ante Longsing Be atum ham tangke already masih ada ITPKA long tangke ini band ini secretary ini tangke kacungan tu ni lah masih ini band tangke la tumbang bang thomake itu tumbang tangke outlook, and then itu melakukan apa itu basic sekolah.
lang itu pakai dapat pakai lain dia dapat pakai Tapi nanti kemamian kan by chance ko nanti nana collection to that plot nanti tum hahin bukti turi lah. nili tum ke baisan dong sih alam itu yang sih kason nili tum main pen dong sih kirung bah ini tum main pen dong sih kan ini dekat kota ke lah bangkai itu so that kan stamin itu alam itu kan inside kono kok Kang saya ada jalan ko. ada metang ini ada jalan kono kok akan jadi kumalong ada biar lah kirung dam kirek dam halong ala da kahang dam long stamin itu hanabang dia kana kasinyang ko pasan dari itu presiden sekretari raja dan finance secretary lah itu pun stamin na kasinyang ko nilang lihat stamin itu na kasinyang ko alam kasi ala kita mitang unta ek tarikh ke dala kirung do ini bang ke lada kabang ke nulis suhi dulu ho ada bang ke nulis suhi do ke hala do dama ke ta pun long bang ke do ho ada ke bang ke siltan ke nulong le la so pa bang ke la ke legal se claim la claim bang ko bang ke mat ni Kami la datang ke klaim nam jama hala datang ko kilong bang ke ala get ni apa ya la da halong fi kirung dam boleh la da ke kan da ben lo bang ko nat ko ni chini ni jalo la da ke secretary ta ni si data ni me na ta la si la sona bang ke legal ke bang ke na claim dia sonte bang si ada pakai selang dua orang kan nak kita mana tadi. Nason ini tu mah hopet iklem tu bangke ini tu bangke ini kesisar long tu ini program long sampai ini tu ini kita tu long tu kejalan kami pertama ini tu awal saya masih betul lah. Iya. Kelas so bangke nak klaim tu dilihat kan. Bangsi ini kan bangke pacin jatuh. tang ta ga la nang le tum long na claim ton la mentu si la bang so paisa collection pul bang so biota nang le tum kilong la Ya. la nang le tum long pen mentu si la bang so kam claim la pen paisa collection pe mentu si nang le biota kilong Nili tum atumi sih, dia kalau atumi 3 tarik mati. Atumi nili tum seperti labrian nili tum dah. Atumi nili dah mer mati. Ada kedam sih, kalau dia tak tumbang sih, naham sel. Mati mah dia tum ke nili kana sini lah. Masih naham sel oh, nah tum ni sosam collection nak kiru ya. Masih ante collection tu sampai pet doji mati. Ya kan. Apa nak pelan kan? Ni suhi jo mah dah, cuma suruh stam mah. Nah pelan kan lo, ada dia ada. Ini suhita kan, ini sudah sampai ni, mari bilang ni alas. Alang kalau bang harak si bisa collection lah. Kopi amen ben sekirung lo bang so Laso collection lah, kirung dah mangkala kayak ITP amen sih dong lah. kali financial kopi apa tak kopi apa sih ke Lagi office production lah amen sih hendak. Office pen. Ini tu maga office pen, ini tu hang. Ini tu kita deng tu long ini tu cumingri, mana ini tu ta office bank record masih non kikin di rumah tadi masih itu menurut bahini teman kita itu teman itu cumingri itu orang itu cuma ada sini itu teman itu pun langsung nang rabu langsung teme ini teman ke 10 tarik kan kan ke ini teman ke akhir kan make mana collection nong itu bukan ke itu ada hasil sih ini ante collection nong itu kan dia kan kisi non mana collection nong lagi dia kan mudah juga asal sih bawa ini kan sampai non ke labang so bang buat tempat kita itu song ben tong sampet tu mar bukan tong ma paduk kopi kali ini tuh kes sama hin kan bangke lah ini tuh sosial organisasi ini tuh IPK mantan engineer tak protection of bagian long berlalu bangke lah dah kalau bangke ini tuh long bangke jitu nah klaim on phap itu on phap akun phap bangke ini tuh long bangke ini tuh bangke sampet lah lapen ini tuh bangke di sisi itu lapen atumin nube dilo lah 3 tarik ha bias datu ni an bertanam kilo bias data nane channel hari long si channel di pona hari long ada ke thang long kalau ada forsa kan dulu lakin nilitum koilong le la kan nilitum tin khat long le gesden mata tin khat long le ni secretary hin kan mata nilitum tin khat long le ai la long nilitum ma ya da tin khat long le nang tum hada da channel bang da thang no na tum office kan collection lo nilitum long le la so lama ke sana da kan
gọi đông đấy từ claim hết là là pen non prang các bạn ji bang ke collection ji utami ni tum da ka bera long la so receive doji receive long utami ni tum contact ji la pen long utami ni tum contact ji non line ni tum contact ji de utami ni tum contact doji la so contact pen la long jong se ade la pen la so su hi long pen jong se ade do da ke la pen claim kon anu ka pe ke pak lo ta pe ni tum kapjit tadi semalam kita nak kasih alam pindah kan alam pindah le handak noh le rundak le dam bisa hai itu kan itu lah saya itu noh kita nak Karbi ang long at duya hoya long le long ang tan pen atum ke par lupon airport ASDC asong atum pen Assam Governor of Han memorandum alupa jirpon lo lapen Karbi ang long KAC CM Dr. Tuliram rong hanga phansitami pajir ponji pusi ASDC asong atum pen pherangkia mai ke phapon along lamthei peklang pon laswa long PGR VGR long le puthak sitami chingki che than pon lapen Karbi ang long arlo ki do along le ki kon long le det nang jia phanpura ASDC asong pen pherangkia long lamthei paklang pon News reports 365 News India. Pilih lang pini ponce ke masih ka so ibang garang itu ibang lahalo ni pilih lang pini ponce ko pinap ponce ko kus ponce so alam ti ibang ke ni gitu ASDC KSA KNCA hin pen Karbiang long isung long ri long pat katu ko hem break pendang lo autonomous state pendang lo itu mason tina mo hitamen no hitamen continuous la action pin pen di song lo autonomous state pendang lo jasembe bang ke Meghalaya border alam to PGR alam no la penon head jono bangke ni gitu siap issue do la bangke border issue border mate estimate bangke ini tum kedam tang MLA khat menang am utot ki dukeran tu samlo bangke dolo so kutha tame tum Karbiang long ahu tame Karbiang long pani tum district along lege che hoilo estimate ben Nogong district lo lapan sibang ke Murigong district lo lapan sibang Jagrut lapan LSC Roha LSC lapan Nogong district ke Jai LSC laso putai kami nitum putai ni nitum city lolo city bang kalau halon ni nitum semer bang semer Kedamtan 26/6/2023 to the Secretary Election Commission of India, Nirvachan Sadan Usukaro, New Delhi. Labang kita ni litum blue atau pacini lo, la division of Uthar. Karbiang lo non 20 boitulang so almost di pang agdak pensi ni bangke dipen rongkang thak lo. Tala so bang kita ko alma ilitum as per article Indian Constitutional Law. As per article 330 lapen 332 la so teng pen violation dolo as la so teng pen masini itu aputa hitamen itu ilo la tumi hitamen itu halas to ang deng pesi ini itu la so board la delimitation ke chokchi Karbiang long LSC yang pa rupondet traditional ya la so bang hitamen pa rupondet la so pensini itu tot Akehai kena Sirajut Lakshman Prasad Acharya itu ASDC KSA KNCA hin panili itu bajir no asi alam thebang ni puri gatpo a memorandum submitted to His Highness the Honorable Governor of Assam Sirajut Lakshman Prasad Acharya by the Autonomous State Demand Committee ASDC Karbi Students Association KSA Karbi Nimsoching Thurasong KNCA and Youth Front of ASDC through the District Commissioner Karbi Anglong District Difu dated the 3rd September 2024. A subject bangke lapuhenlo prayer for rearrange and correction of the boundaries of number 112 Amri Legislative Assembly Constituency ST with 63 Hujai LSC, number 61 Roha LSC, and number 52 Jagrut Legislative Assembly Constituency, and to bring back
Number 3 Amguri LP School. Number 10 Piporgaon LP School. Number 12 Chinai Nodi LP School left wing. 12th number Chinai Nodi LP School right wing. Number 13 Mahajon Timung LP School. 13 bangke left right ason dolo. Sibera polling station of Boxong High School. Isi bangke 19 bangke Jarthang Nola LP School. Isi bangke number 20 bangke number 20 Tarchen LP School. Number 21 Tumprok LP School. Number 23 Punja ME School right wing. 24 number Boranglong LP School. 25 number Doloni LP School. 26 number Inhin Abi LP School. Number 27 Punja ME School left wing. 28 number Konok Ronghang LP School. Api 2 bangke 29 number bangke Idembari LP School. Nakatu kowe